Bavljenje sportom je postalo veoma popularno. Sport je na neki način postao univerzalni jezik koji predstavlja zabavu, prijateljstvo, disciplinu i postignuće, pa se čini nemogućim u njega uvrstiti problematiku nasilja. Međutim, istraživanja pokazuju kako je agresivno i nesportsko ponašanje zastupljeno u svim sportovima i ogleda se na svim nivoima, od rekreativnog do profesionalnog sporta. Jedan od problema s agresivnim i nasilnim ponašanjem je taj što deo sportista i trenera smatra da je određeni nivo agresivnosti u sportu nužan za postizanje uspeha. Međutim, potrebno je razlikovati agresivna ponašanja od takozvanih asertivnih ponašanja. Naime, iako može rezultirati povredom usled grubljeg fizičkog kontakta do kojeg dolazi u žaru igre, osnovno obilježje asertivnog ponašanja je to da ono ne sadrži nameru za povredom protivničkog igrača. Nasuprot tome, namera i svjesna verbalna povreda ili fizička ozljeda sastavni su dio agresivnog ponašanja u pravom smislu te riječi. Osim navedenog, u kontekstu sporta nasilje se može izraziti na brojne načine, a neki od njih su psihološka degradacija i ponižavanje na osnovu pola, oblika tijela i rezultata, neadekvatna ishrana i režimi mršavljenja koji dovode do poremećaja hranjenja, tjelesno kažnjavanje kao podsticaj za bolje rezultate, doping ili upotreba supstanci koje poboljšavaju rezultate, zahtjev i pristanak na mlade sportiste da igraju i kada su povrijeđeni, fizičko vježbanje kao vid kazne, uskraćivanje dovoljno odmora i brige. U kakvom god obliku nasilnog ponašanja se radi, ono ostavlja dugoročan trag na psihičkom zdravlju sportista koji su bili žrtve nasilja. Vrhunski sportisti koji su doživljavali nasilje tokom bavljenja sporta izjavili su da su se pritom osjećali glupo, beskorisno, uznemireno, poniženo, ljuto i depresivno. A posljedice negativnog ponašanja trenera i suigrača osjećali su i po završetku karijere. Takvi osjećaji mogu dovesti do pada motivacije, loših rezultata i konačno do odustajanja od sporta. Vaš vršnjački tim.